قال منو قال شهيد داود براي هفتن يعني از عائليز شهيد داود خد تعالى رحمه خل تمام اهل ايماني كل تمام شهيد مسلمانك شهيد داود حياطوي برياك حفسي حياتك كت حفسي وش حفسي در كت بسيطة قشبو اخلاقي سليم بو برب حليم بو بإنساني بشكرة بو مزن بو يعني في حسابي ده دخست sürekli görevi üstlemiş serxwe bike, görevi bike, göreva dini olarak da bidikirne. Yani yeter ki beklemiş dikir dixwaze ki vî tişta bidin meşandinê. Yani hewqasî merakli bû. Şixwe sürekli bereş hefsê derket heya middetekê em li cem heman daîme yaziya xwe yazî dikir û dixwend û yazî yani xwe geliştirmiş dikir. Hayata wî hayatekî pir balkeş bû di nava milletê me de, di nava milletê xerîb de hayatekî wî hayat bi jî ferqlî bû. Di nava milletê de ferqlî bû. Ya sürekli jî vana me sürekli ji hev re digotin bera birînek me hebû me digot bi tenê wî daha doğrusu digot bin bi tenê em dernekevin dera em çirek serê dernekevin xel li pê me digere xelkê derbê li me xe taliyê ew tenê jî demekî xwedaya elemê daha işe xweçêtir zane bi tenê jî çû û bi tenê jî şehîd bû. Îcar ev hayata wî ji xwe camî em li dora camiyê dahîl em diçûn jî me digot bire kesek me nebînin. Pire camiya tava nav gunda ba aile de gişik di nav ailê tu nebû jî dîsa jî em sürekli bi kontrollî bûn. Carna wî bi xwe şexsê xwe digot bine em tu carî xwe bê nobet nehêlin. Sürekli digot em xwe bê nobet nehêlin. Xelkê derbê li me xîne. Em gerek sürekli nobeta xwe bigirin. Daha li ber devê camiya em diketin li mêja eşa jî bîle digot bine bira nobet devê dirî de hebe. Nobetçî hebe. Bê nobetçî em nerin camiyê. Di vê hesabê de pir hesas bû. Hesasiyeta wî daha zêdetir bû. Îcar di vê hayata wî de di vê süreca wî ya piştî hefsê hayata wî tiştê xwe pir gîzlî digirt. Tadî hinek wesîfe hebû pir gîzlî digirt. Hedinden fazla gîzlî digirt. Rokê em tev ji nobetê hatin em ji derve hatin limiya sivê bû. Me limiyê kura mad malê henek pê kir la migo vêsê qebira çayê aydê teve. Got wele vêsê ez nikare teve hewînim. Got memelata nexweş hene me nekir yani bavê henekî yani. Ya dayê mirî bam mikir la got were vay me çay çêkirî ka werim çada çayê ve me tev çayê ve xwarin midî we esekinî mitale kir. Got tu zane got avê tevgera me bi vî hawî biçe got înşallah bi îzna Xwedê got di destê me de yani zaferê bi têke mista me. Peki kardeşler mesela çağatı bir hasiya dedi cana tamam şehideme de şehit bin hem özlemiş idi bin ama halbuki hem keyif hoş idi bin. Hatta cana şey hem kıskanmış idi bin. Hem ya Rabbi yani yok bagi kısmete mecid bagi nasibe mecid. Çağatı bir hasiya tu nel vedara bu ta çağa bir hasiya tu çağa mesela tu özlemiş bu tu bu mesela ki kalbi mer. Tu zane jber hangi hayata şehida jmer dahat gotuni yani şehadeta şehida dahat beistin tabi aliki de üzüntü jî bu aliki de jî merezani bu tişkî xweş li pêşiya me re heye. Belek alema surekî dida gotinê dida anlatmış kirinê îja eşxwal Anqerê bû me bihîst got şehîd Dawud di arame û Batûsê gundêk çûnênê di wir de şehîd bûye. Mi got hey ne tenê ye min ji xwe got mi got kesî ne bi tenê ye. Dawiyê van Yahudiyana ji xwe birayê Mahmûd Qa bas kir. Bi halekî werê anî bûn. Perê wê wextê 15 milyar perê wê wextê da Zafer Tombilo ji bo olayê İslamî şî eskeriyê bibe. Ji bo olayê İslamî şî eskeriyê bibe. Îja bi halekî werê cenazeyê wî jî anîn bi tereqtorê de qaîş de ustada çunkî vana giş ji me re heya em hebin li dunyayê ji xwe va ji bîr nabin. Êk dîbî ji bîr nabe ama êk nedîbî söylentî tê gotinê. Feqet ew şehadeta wî û di wî mezelî de û veşartina wî de û eskeriyê Xweda pêşiya vî xelqî ne hîç kes jî here. Pîra diya wî tenê û di hepsê heb gundiyê me ew jî me ne merivê me gundiyê me nin.
اوانا چند حبچون بلا او جی طرفسز و نهیش قرابالغ یا زده سربه به وی آوی جی دفنان کرنا وی جی وی حسابی دا دفنان کرنه yani nehیش به بحثه özellikle pişti şehadet avi لور چر daha şehit کرنه komple millete megirtin جبوك خاطري اتكيا خاطر سخوت سرسري في خلقي خينا komple nehیش میره می ظلامه ناوا گنده بمیر يعني عسكرية رولك يورقوا العمش كر جبوك هم أتكي أخوة وهم جي كستوفع منك القاعة شهيد كرني السيد داود ما نزل شهيد بويا ما سلاح الويلي هاد بردان هنيرو سلاح هاد بردان ما نزل السيد داود ده شوي هي شهيد بويا ما داوية ما بيج قدوة يكلبي هاتي كشتن ما داوية برسي ما نري السيد داود ده شوي جابوا السف يا رود نيرو كي هاد شهيد كرن يا بو شف عسكريه وشغل قرجيه براداني يا بو شف يا بو شف عسكريه هاد سلاح بردا فلان كر يعني كر اخذ سلاح بر بردا جام سبير او مدد قول له كيس كي وشينا شو ما داود جاب هاد قول شهيد داود يا ام بي عشان سيد داود خصوماتوري بحر كي خراب برون قراقوله قديم ما شايف ستوب كروب عسكري زاد خصوب جزالتي خصوبون برون قراقوله يعني ام كز نافق ناشتو ام سرحم مهابون زبر عسكري ام سوجا مهابو سوجا مثلا تنو ام قصد بن خد نظارات ام تخص جزالتي ام واذكرن بيهاوي اما شكاوي ندي يعني كسيس تاريخ ما نذكرن يعني ام نا كسينيا نا مرفي ما نا فلان كسيس تاريخ ما نذكرن وسيد داود عادي ما بر إجازة قراقولة ما تشوف هواك شيء خانين بقولي ما بعربا خاد يعني وان حد يعلم ما كلمة شو جنازي ويجي قراقولة هانين يعني ملا ما تونا بشاغية كي خالي مال داود بري يعني مدرسة بو محل ما جير بو هاد أوجنا خوش بو ويها شو أمشي شابينش حوبون وما هواكي يعني بهواكي بمودي بهواكي شيء ما كم ساسي ما شوست بيهاي ما شو ما يجري أو بلا بازن كستنو كسينة يباتا مازال بكولانا وعدي بري حفصل وعدي حفصل ذاك توشين ده والله القرآن أبي بيرو معنا لي بيرو حياة شهيد بوجي القرآن أبي بيركاوي دابو القرآن يوم علي بيركاوي دابو نبي القرآن يبو بوخون يجري وشاغي باقول جانا قلت والله نبي سنكينا سنة كذي إذا يوز باشي على يقوم تاني تلا يقول يا أخوة ده بترس قو دار كيوي سيفال كي بيري قولا وقرآن أبي بيري قوي يساني تشاون وتشاو بيتشي شو رد بيز يعني على يعني سنة كي يا نسنة كذي بايم زمان ام المال بو او المحكوم بو ما يخوشك ندي اجا جانا بشف دهاتن بشف المالي وما حدود دي شو ذات الميتبه شو ميتبه يادليه هم دهات وشين ده ما بمبخور دبر جامعي وما دهاني وشام دشو جامعي دهاتن ما درس اخذ قرتن المال يجي ما تعقيب ذكر لو كوا درس خوندي نخوندي بوي شكلي حياته ما ورا درباز وشو ذات ما يتوجنا ياتليو ما جانا السبت بازار ام دهاتن ما يخشين يعني اوجي ده معكم وشو ذات الروجا باتاجي ام دشو ناب عرض ما هبو ما عاد مرد يخوف هذا ويشكلي يعني أخلاقي وخوش بو أخلاقي شقدك فرح الذكر شقدك فرح الذكر وقدك تميد الهنداوي دجريا يعني كوم دبو قدك يجي حذكر شو إسلامي بر مجادلة ذكر يعني أم بتشكاوي أم بر ممنوع يعني أخلاقي أم بر بخوش بو إن شاء الله خدای تعالی جه راضی به قشته انسان جه خوش بو يعني نصيحات ما ذكر ولا شمر ام دشو جامعه ام پاور دشو جامعه دهاتن شخصاتا جانا دهات مالجي درس ما پیشا ما دشو يعني
güyü ser mehevu. Dese ser meran nedik yani. Babam şehit olduğu vakitte ben 4 yaşındaydım. Yani annemden, amcalarımdan, dayılarımdan anlatıldığı gibi, yani bize aktardığı gibi İslam'ı ve çevreye yaymak için mücadele ediyordu. Yani çevre köylere, beldelere yaymak için çalışıyordu. Babamın yokluğunda amcalarım ve abilerim bahsettiğinde, yani babam kelimesi geçtiğinde zaten insanın içinde bir boşluk hissediliyor. Yani o zaman bir de işkence süreçlerinde anlatıldığı zaman, amcalarım anlattığı zaman, yani babamın ismini söylemeden, zikretmediği zaman sen diyorsun acaba bu hangi sahabedir? Yani tüm şehitlerimiz öyledir. Tıpkı Yasin Börü gibi, babam gibi, diğer şehitler gibi hepsi onların ismini söylemediği vakit diyorsun acaba bu hangi sahabedir? Yani babama da işkencelerle ve kumpazlarla onu hapse attılar zaten ve sonra bu kumpazdan dolayı onu şehit ettiler.